Pamiarsa kantun akeh krama Karangasem sane jenek ring widangan sane dangan keni bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Ngaptiang majeng krama iducap mangdane nincapang rasa waspada ring tengahin panglimak sase sane nenten janten. BPBD Karangasem IB Ketut Arimbawa Mausang paumahan kramo sane preside keni bencana santukan genah nyane wenten ring widangan sane nampak saring bencana sekadi bukit pasisi miwa gunung berapi. Napi maledoh nyane wantah 5 kantos dasa meter sareng bukit. Paiketan dan ikap tiang tur nugasan mangde kramo sane jenek ring mawidangan sane inucap. Kramo mangdani pindah aja bos ritat kala ngarepin sabah deras. Asa punika talar kepala dusun Sege, Komang Karyana, Mausang, sawatara 6 dasa kepala keluarga ring Banjar Dina Sege, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem jenek ring widangan sane dengan keni bencana alam. Napi malih sawatra umah magenah ring abing sane dengan keni tanah embit yeneng sabah. Paiketan dan ngaptiang majang krama inucap mangdane setata yatna tur maneng waspada. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.